Kala iwi kngshit katang mikhavai ting shit akasada na eina nawi arat sa bingwi thot rashungda ina mayon mira nawi kala nawi arat sa bingwi vare sajinra haukapo kapi kasang trada shini duija shini remakeup ta achari kamdaya bawbing Manipur Lok Sabha Bowls League Congress na Maikaya Sambangaira Outer Manipur League Alfred Kangam Arthur Innerly Akoicham Bimon Komre Kahaira Opposition Katana Rahul Kantina Wayanatli Maikaya Sambangaira BM Motila Varanasili Mayakong Gahaira Ka BJP with majority Ningrin Lake Sayak Makashungrer Tura Laikyangator, Achu the Tangkhul Express with Pau Wungramphi Ngalung in a Bami dalei, Pau being may sign Nangarumsa. Manipur Lok Sabha election the Indian National Congress na Maikaya Sambangaira. Outer Manipur Parliamentary Constituency li INC with Alfred Kangam S. Arthur na vote la katum ting hangjishata mati, shachako hangpangada mati, sampangda komlag in a UQA. INC li kangatak NPF we kachui timodi zimikna vote lakani ting hangchiko de chiko shapanga tumada taru kada sampanga Alfred na Timothy li vote ting hangjishata panga shamati trada jishat mataida yui gahaina Independent candidate kani as co-joined we vote lak aka makaro tua kala elison upon my we vote ting trada panga Amei khalangda sampanga. Inner Manipur we INC we angomja bimol akoicham na kaira. Indian National Congress candidate china vote lakatum ting hangshini da mati tradishini kada sampang. Awitili BJP we tonojam basanda Kumar Singh na lakani ting hangchuk da mati shakani trada true kada sampanga. Bimol akoicham na vote lakaka Ting Chiko Shajishata Aka Hend Yukuya. Basanda Witili Republican Party of India Atawali Maheshwar Tonojam. Independent Rajkumar Somendro Singh. Morangtem Totom Shana Nong Shangba. Kala Kanawali Haurungbam Sarat Singh Zanga. Election result tang kayi ring pamang maningla zimikshoji Alfred Kangam Arthur we hangpangada aka ungshung kapara zimikshola ngasada aya awi kakutom nauping ning soda rimpalak eina mayon kakui sambanga MB election yui kakui hi reader MLA pungair kasa Alfred we political shongzali kamataya apam ngasaya Political luiram we alung ayar mukuk makailak ina thay thangmeida khalei Alfred na wuivang chuila ka hai ningrin leida karing karakwi apong saikorali pa kamai kwirakawai ningrin leya MB elect china kapung tambak rekasangli kangate maleng sa kawai kala chatur saikorowi mushundi kayashida zatwa kikichin ngai pungshok haidalei Ayin we kahang li Paisin sada yari wuivang constitution na mikhai mashun singtit kui kawai kasahi Alfred we kamataya ningrin akang asaya. Rekasang hakasang ay nang soda accountability lengsak palungragachi Alfred we ning gachang na. Sanda ay na state ngurumda BJP maleilak hai kasa apamli INC na Lok Sabha sit Kanini kayui samkapanghi state political liramni kamataya kangache kwi karang sai. Kahap kayakha leisalala yarui na katom kami sampangahai INC with Alfred eina bimol na state hili kapa kangache kwirakawai od ngarut kashunglak eina sara kache yarui wi kachihan kahak kaleira. Prime Minister Narendra Modi na Varanasi Parliamentary Constituency li kayui sampangaira Modi na 6,12,970 votes sambanga constituency chili Indian National Congress candidate Ajay Rai na 4,60,457 votes sambangda PM Modi na Varanasi seat vote
1,52,513 matai da UQA. Kerala Shong Wayanad constituency li Rahul Gandhi Maikaya Sambangai. Wayanad parliamentary constituency li Rahul Gandhi na 3,64,422 vote matai da UQA. Rai Pirli Shong na Rahul Gandhi 3,89,341 vote in Rigaza Taikuya. Achui Lok Sabha election ni Ning Hakre Lekasa BJP wi Ning Rin Mungshung Tur Modi Sarkar wi Ning Gahak Chiteda Apki Par 400 bar da Zatkasa Mungda Tur Ayang Zinwi Pawai Natang the BJP majority mark Makashung Rala Dalei Narendra Modi Sarkar Semluki Maleilak in veteran Kingmakers Kani Deluku Tisam Party TDP wi Jandra Babu Naidu Kala Janata Dal United JDU wi Nitish Kumar Anili Jahan Dalei Kanini NDA li Zanga Election Commissions of India ngazin pungmati train ati shud BJP na 244 seat li Kayui Maningaka Kari Taikuid majority mark 272 Kakavai 30 seat vat Dalei TDP na Andhra Pradesh 16 seat li Kari Kala JDU na Bihar wi 14 seat li Kari Taya Mashinji Hand Mangachayaka Naitue na Nidesh na Renda Motili Katomka Paiki China Royal Gymnasium Ukroli train kasa physic athlete aka brand ambassador kasa sambang luer kazipung now chingri kabai shumrana build pro nutrition we brand ambassador saira kachipau sambanga kalachi rematch maibam na sponsor kasanaji chingri kabai na Miss Manipur Model Physics 2023 kala Junior Miss India Women's Model Physics 2024 kanini le kamatele kazang sambanga chingri hi El Robert Maite we azingli train kasa athlete na Robert Maite na company ling zek kami mangai na brand ambassador kasa samkapang official li chishat miero chia chingri hi Moses and a craze kapai shimrawi now ngalavana Manipur Chief Engineer Shimbamli Bom Thasang the case register Sire Hortangaya Education Department Engineering Cell with Chief Engineer Laishram Sarat Singh Shimbamli Zakmai Magatay Bina Kronet Kani Hersang the Bom Ngowoka Ochoche Saka Sakol Bant Nebra Manager Mamang Lay Kaili Hortangaya Bong Trata Aka Minute Hangpanga Shikalik Shok Naji Bom Kongawok Chili Eco Vanaka Satsi Yaji Atek G Wuivang Kala Mateiranga Kipa Kashina Claim Masaranga Ochot Chui Case Tasangaya Manipur Taru Kapongli Infal East Shong Har Kau Tingmadi Shajishat K2Ya Wada Shorka Wikangajon Ngakawair Har Fertilizer Bag Tingmadi Shajishat Lupa 70 Lekwi Man Shiman Hawaji Fertilizer Urea MOP MBK Kal NB Ayurngat Ateda Zangaji Kalachi Ahalub Lifam Kuno Eina Lyric Yang Bum Lake Kaili Khalei Kotown Natateda Li Haikasana Harji Bangay Road Lamlai Haingangal Kuraiwi Fertilizer Agencies Bingli Achu Kachang Yaumi Road Laikasana Jia Dealer Totem Sarat Singh na Awiko Town Vakyangli Harji Zitui Ser Haisada Kau Kamasai in Leisa Hawaji Sarat na Bauhi Mida Infal East Liter Kupong Hina Har Kangachap Shokbaya Gajahanga Ana District Chui Fertilizer Dealer Kamataya Sada Lui Kavanau Bing Wuivang Ninga Kuri Pongshoka Har Atam Jada Masampangaka Atumi Teishiraili Satsud Atumi Langapeli Saklak in a Satsuki Kichina da Sarat Nahanga Kasak Marasho Kavai Shokana Takta Pekar Kwikaminga Kawair Shuman Kahai Har Chui Reimbursement Mikhavai Kala Kavat Chupui Mikhavai Abong Kateng Ran Kame Boaira
nishari phungzat kasa kayakha khalei karot na zingum thara phatop mir IFP bao atishu da khayo na ji gubam khongsai hod zingum hangtruk da phanga molnom khui mina ana heroin brown sugar 3.048 kg phungzat kasawi case section 21C anti and PAs we azing the special court Manipur Judge Mona Lisa Maipam na zingum tra records imprisonment mir Mipa Chili 2022 Kumpi Kachang Kanglatombi Batar National Highway 102 Imphal to Timabur Road Imphal West District lead to Kokwena Patop Kazangay ng soda kayo na witung ni fine lupalak akaberda Kachang Turukwi along ni mikhavai chizimier kayo na ji 2022 pi Kachang tarik magata akawi na custody lipam kahay satuda chiwi atam ji chiwi awi patop atam jili katadra tahanga Lok Sabha election in Nagaland shong le Indian National Congress na mai kaya sambangay INC we S subong miren jamion na vote lakmati tinga shajiko hangpangada akhay na kayui sambangay INC li kangatak Nationalist Democratic Progressive Party with Dr. Jumben Muri na vote lakatum tangkai langda sambanga Ka ali INC we supong miren ting hangpanga langda matayawa independent hayitung dunggoy lotha va vote ting taruk tiomeka langmada maishiawa Mekalaya shong Shillong constituency li Voice of the People Party with Dr. Ricky Andrew J Sainkon Kair ana INC we Vincent H Palali vote lakatum langda matayawa Durashong Indian National Congress with Saleng A Sangmana Kair Saleng na vote lakatum ting hangshat kutum shachiko trarachiko sambangda ali khungsunga National People's Party we akatha ke sangmali vote lak akha tangkhai langda yukhui gaina Mizoram shong Zoram People's Movement we Richard Van Lel Mangkhaiha na Kair awi Tijangni Mizo National Front we K Vandal Vinazanga Tripura East Tuli PJP we Kriti Devi Diparman Lakshini Ting Hangshin Lishini Shamati Hangmadi Lishini Eina Kair Tripura West 1 Lila PJP we Biplap Kumar Tepna Vote Lakshat Ting Hangshata Aka Shakatum Hangmati the Aka Eina Kair Arunachal Pradesh will seat Kanini PJP na Kair, second Arunachal East li Tapir Koa, kala first Arunachal West li Kiren, Richichu na Komrei Kair, Richichu na vote Lakani Tingpanga Shamati Tradishini Sambangda Ali Kangataka ANC we Napam Dukili vote lak Akalangda Matayawa. Sikkim li Sikkim Krantikari Morcha SKM we Indra Hang Supana vote lak aka ting hang trukta mati shagatum hang chukoda truk eina yuer Assam we parliamentary constituencies trada mati wing jali chikoli PJP na ri katumli INC na rida kaza takewe UPPL eina HP na aka ripli kari takewe 13 Dipurkali Sar Bananda Sonowal na Kaira Assam Rifles aina we care skill solution ningshiya Manipurli vocational training makok mikhavai kamaya layer Inspector General Assam Rifles South kala we care skill solution memorandum of understanding MOU shoisa ka hai atishura Manipur we aron ngalabing employment abong sampang pame kawai vocational skill tam ko khili katomir MOU headquarters of Inspector General Assam Rifles South Mandipukri Imphal West li Tarik Katumdang Shoy Saya we care skill solution hi Imphali Khalei 2017 kumwen hawbok youth pini training mirag high organization Ashina local tingatum kata train saka high kala chewing a chili tinga shiko atpam sambangairaji Anishiwi maya kongorok atishur vocational training wuivang Assam Rifles na infrastructure mira kala potential candidate kabang kamili ng genre
We care skill solution na faculty mida vocational training J mira training J hapta trada khani zangra hospitality service retail management cell beauty wellness kala electrician mechanical plumbing hikatha with skill damjiteira Chile tamgakhui candidate being the National Skills Development Corporation NSTC accredited certificate mira kala atum employment opportunities sambang kawai hotnara mira tahanga AR aina wiki we training karehi achuwi tarik tratang awakra hotel infal ngalem sanjivani li yaron ngala hangchkoli hospitality na retail sell we training mira dalei program chui mingjan gasa kupsang ngaira Environmental Conservation kala Sustainability wuivang kanganing litan Naka Students Federation NSF na achuwi hili World Environment Day mayon kawai katongai achu tarik pangatang kamayon World Environment Day hili shiruk kui kawai NSF na Federation Units Subcoordinate Parties kala katamnao bini kasatayr achu kumwi tukui Land Restoration Desertification and Drought Resilience kachili banda mayon dalei Environment Kavang Kui Kavaida NSF net Tingrong Ling Sang Pekar Kuijitei Dalei Shambat Kahai Otsa Kina Karar Ngohong Shagasang Reforestation Li Kagatom Mang Maninda Rakara Tot Wuivang Kapa Environment Haimi Kavai Otsak Ngasayada Katam Now Long Pang Zaikoruna Tingrong Anao Ling Sang Kavai Federation Jenakasat Sanga Tingrong Ling Sang Mang Maninda Clean Up Drives Environmental Ishiwui Maramli Awareness Campaign Workshop Seminar Hikata Kuika Kawai Kazum Sanga Infal Tambak Wak Tarikupong na Satsi Kahai Wikashok Zang Tangkhul Nakalong na Tayang Sang Mida Shorka na Yang Sang Kamili Ningyang Makuong Taikuera Satsi Kahai Pingwivang Ninka Creek Vice President Nathan the TNL Executive Mi Panga teamna flood victim bingwi kasak kashok zang tayang mi Tangkhul Nakalong Vice President RS Trollison na chanbao mi kashok atishoda sakla kahai atam hitharan shorkarna kamataya miken zang miran sakapai ot saikoru sakami matei khwila victim bing khalatana yang sang da khalei thei khwiawoji Kankhana otur ari arai mangkavaitaru rainproof items kashakza sanitation care sikatahi ngaran kamina kamatayu od ngurut sarana ka shorka wya ngaran angi pongapat makashunglak la leisawoji Shimli mapumpai mata Amei bamli kuiva kame samamandalei ka atumi shimji matada miyang sang miyaka or ngabon gatui ligatui shok pai dalei Chidada sada ngator ngazin security mabung pada haimi kawai TNL na authority linga kawai kazad marasho kawai sadze da kalaya bamjili concerned department sanitation jada haimi lukachila boy Jaining soda worship educational institution summer vacation wuivang shumi kawai la boy Taru kapong jili shijin kawai life boats life jacket hikatahi matada ngarami kawai TNL na boy Latluita achuri kamdaya paubing Manipur Lok Sabha Bowls League Congress na Maikaya Sambangaira Outer Manipur League Alfred Kangam Arthur Innerly Akoicham Bimon Komre Kahaira Opposition Katana Rahul Kantina Wayanatli Maikaya Sambangaira BM Motila Varanasi Maya Kong Gahaira Ka BJP with majority Ningrin Lake Sayak Makashungrer Tura Achu ibao hiling changair baung na da claim tum saikorali ringkapa kala kamahaya zimkshong sa serano